Srangsalo Corona Bemar Manjakha Hasteni Mantri Okra Dr.Manik Saha Aboni Yaglo social media ni Bisingtwi Corona Bemar Manjakmani Saklaimung Rwkha Mantri Okra Dr.Manik Saha Aboni logi Srangsalo bobai gana fainai jotto lukurogno precaution na hannani bagai koimungna rakha Hasteni Mantri Okra Dr.Manik Saha Khorang sala Tripura haste was halsani shala 477 lukoroni shago corona bemarni virus manjakmani yagulo Srangsalo haino hai 365 lukoroni bushago manjakha corona bemarni virus 365 positive ni bisingo salthang hangkoro shimino 186 South Tripura hangkoro 46 Gomoti hangkoro 39 North Tripura hangkoro 27 Dolai hangkoro 23 Khwai hangkoro 17 Sipahijola hangkoro 14 te Unukuti hangkoro 13 positive case Yang te khaksa phashing Srangsala IGM shakhamnok ni oxygen plant ni doglam fiogui rubaimani yagulo corona bemar bai manjakha hasteni mantri okra Dr.Manik Saha aboni yagulo social media ni Bisingtwi corona bemar manjakmani Saklaimung Rwkha mantri okra Dr.Manik Saha aboni logi Srangsalo bobai gana fainai hafangni jotto ojamate jotto lukurongno precaution na harnani bagai koimungna rakha hasteni mantri okra Dr.Manik Saha Hasteni Mantri Okra Dr.Manik Saha Sakbaithang corona bemar manjakmani koktoma yang pirkheno haste gnangi nukjakha uflaka plate kemangmung Bureau Report Chini Khorang